Minister Fred Byamukama nagira kashasha munonga okureba amagara g'abantu 20 garukufera mu Rutandu yabira haruguto rwa Chenjejo Kagadhoima hamwe n'abana bizenda bafera mu Rutandu ahanguteze government ekoziro mu cyanga cya Bunyoro tikiri nti ekuzikora abantu bafwe accident mbayingambire jali nyazikire kibanko okutwala endo otakagiyeteeka nirize kiba accident so engude kyazikora ite tulina kuzekambe tukazikozesa mpora. Ripota ya polisi neyoreka ngo Butande ziri kurenga 13 nizo zibireho okwihenguto ziterwa korasi omucyanga cya Bunyoro omyaka 2 hwiro Ejweri akafa abantu 18 omumotoka Burundi yo Kagati kita driver atikire benyanja aina trailer akimanyire aroi kona lya amani akaite speed aba taxi bamurengera obamurengeyire baparking arubacho kuna kabali ekikungo ifali ekibira bamanyere katagaraja genda agwenka kuli ifu. Minister Byamukama nagira abantu bakaba bamanyire mhanda mibi bari kuvuga uko bashanga nuko koragira polisi okutandika koma driver wena orakwatwe ari kuvugise kimama hangotezi akiri polisi mwina katika teriha bokuruka katikara roho ya ruhunga na naruye kunuzuriyo hona no kwema zitero maiso motoka bagikwate niko abantu bayitu basubare koraki kuganyirwa amakintu nutsima government abo kutukorera ngudo kandi kiri munezongeramo tugezeho kuvuga twetekaho tukuteka abandi bakoze oruguto no kuteka abandi bitwekere abayisemo mureke twegarukemo tukiyari bomezi mureke duhereze ruhanga waitu tukiyari bomezi obutukuza bombera zino tiharoho kuganyira ekyo kufa nakyo nikyecho abantu nibafwa Gashaka Ambrose Nwagaba Katoto.